Akşamlar, dobrý večer z mesta dvoch kontinentov. Turecký polmesiac sa optimisticky usmieva na svojho dnešného kvalifikačného súpera. Ak by sme boli schopní šokovať Turkov a pripomenúť im, s kým majú tú česť. To je úloha pre základnú jedenástku, aj pre náhradníkov, trénera. Hymny oboch krajín, Slovenska a Turecka. Podobné nám dnes nevyparatí predovšetkým Hakan Şükür. Začalo sa teda štvrté vystúpenie Slovenska v kvalifikačných bojoch o postup do Japonska. Ogün, ktorý nehrá na svojom tradičnom stoperskom poste. Ergün prezentuje už 7 rokov. Varga teraz prehral hlavičkový súboj a tak je pri lopte Hasan. Hakan, šanca! Turecký kanonier minul. Veľmi šikovná spolupráca. Teraz trošku rozhodený vo vlastnom pokutovom území. Grešková, strieľaná prihrávka, Silard Német. Sili Német! A vynikajúci Rüştü. Fantastická akcia Silarda Németa. A ešte lepší zákrok Recbera Rüştüho. V 30. minúte sa skvele zorientoval Silard Német. Obišiel Ümita a Rüştü, pretože bol ošetrovaný Labant. Pinte, beží mu Karhan, stále Attila Pinte môže vystreliť. Aj sa mu to podarilo a po štvrtý raz úspešný zákrok. Stojí hra na tomto malom dynamickom hráčovi teraz. Abdullah neobohral Pinteho, ale Hasanov center, ktorý rieši König. Fatih. Ergün, Fatih, ktorý padá a je to pokutový kop. 53. minúta. Tureckí futbalisti sa doslova hádžu ako po strelení gólu na Fatiha Akiela z pokutového kopu. Presne ako v Göteborgu na štadióne Ullevi, kde vyrovnali v poslednej minúte. Súboj Tomášek, Fatih, turecký obranca bezpečne pri filme. Hakan geliyor, vuruyor, finale gol! Hakan Şükür! 1-0 öne geçiyoruz. 30. golüne imza atıyor Hakan Şükür. Alkışlarımız Hakan Şükür'e. İlk yarıda çok gol kovaladı. Golle burun buruna kaldı ama biraz da hayıflandığımız anlarda gole çeviremedi. Ama şimdi çok soğukkanlı geldi topun başına. Tribünleri ateşledi. Gol sevincine bürüdü. Milli takımımız Hakan Şükür'ün golüyle 1-0 önde. İşte Hakan çok soğukkanlı. Top ayrı köşede, kaleci ayrı köşede. Konik solda, top sağda. Skorboardta Türkiye 1, Slovakya 0. Hakan Şükür. İşte Hakan Şükür'ün golüyle ayağa fırladığımız an bu an. Ozbrojil ho Ümit, Hasan Şaş. Napravo voľný Fatih. Opäť sa dostal cez Tomášeka. Ogün. To je šanca Turkov. Prvá čistá v druhom polčase. Ogün hľadal Hakana. Ogynom. Valachovič. Zabojoval dvakrát o loptu a získal ju Tomášek. Pekná prihrávka na Silarda Németa, máme šancu Sili! Nie! 68. minúta a Rüştü zachraňuje už po štvrtý raz vo vážnej situácii. 3 puanla tamamlayacağız ama Rüştü gerçekten bu akşam bu galibiyette çok önemli bir rol oynayacak. Tam zamanında. Varga yine geldi o noktalara doğru. Boşta kalan top Rüştü o noktada. Uzaklaştıramadık ve gol geldi. Golü atan futbolcu Tomášek. Bir karambol ve gol. Az sayıdaki Slovak seyirci seviniyor bu pozisyonda. Öylesine büyük bir karambol oldu. Uzaklaştıramadık. Rüştü çıktı kalesinden. İlk anda müdahalesi başarılı. Ama sonrasında Tomášek topu filelere gönderiyor. 1-1 oldu.
Slovakya'nın golü bir kez daha geldi ekranlara. Ich mužstvo si tento gol zaslúžilo do nášho pokutového územia. Tentoraz sme nezasiahli loptu, ale nepikáme, pretože Ümit Davala neskóroval z očí voči Königovi. 73. minúta sa naplnila. Pozrime sa ešte raz, ako prešla lopta cez celú obrannú líniu až stratil loptu proti Ümitovi. Hakan, jeho volej. Blíži sa záverečná minúta riadneho hracieho času. Hakan, Ogün, Žrť zachránila Slovensko pri strele Ogyna Temiskanoglu. A opäť vidieť, aké je cenné, keď hrotový hráč vyhrá hlavičkový súboj. Podarilo sa to Hakanovi a Ogün poslala zda nechytateľnú strelu. Vzhľadom k postaveniu Miroslava Königa z prvej nekompromisne Tomášek. Karhan. Koniec. A je koniec. Je koniec. Slovensko svoju úlohu v Istanbule vo svojom 4. vystúpení v kvalifikácii majstrovstiev sveta splnilo s Tureckom. Ogün'den içeriye. Hasan'da kaldı. Hasan. Boçke. Yine Hasan. Olmuyor Varga. Abdullah bıraktı Ümit. Greşko. Karhan. Timko, Greşko. Kaptırdılar Ümit. Hakan top istiyor. Hakan vuruyor. Gol geldi. İşte gol geldi ve 1-0 öndeyiz. Gol Hakan. Türkiye Slovakya karşısında 1-0 öne geçiyor. Şükürler olsun diyor Hakan Şükür. Hakan'ın arkadaşı Greşko'nun hatalı pası. Yıldıray'ın ortası, Hakan'ın golü. Vuruş son anda Rüştü. Bravo Rüştü. Uzak köşede Ümit. Bir orta. Hakan yükselecek mi? Hayır ve penaltı. Penaltı. Kinol ve golünü at. Hakan vuruyor ve topu dışarıya gönderiyor. Aman Allah'ım. Maç bitti mi diye bakıyorum, bitti. Bitti sevgili seyirciler. Aldık bu maçı.